Ngiyanibingelela nonke osukwini oluhle lwanamhlanje la kade sizovala khona umsebenzi omuhle owenzekile ka-education la abantwana kade be-involved khona kwe-oral history competition. Kuningi okwenzekile but ngiyafisa ukuthi ngiqale ngokuthi le initiative yaqanjwa ngobaba u-Albert Luthuli esimaziyo sonke ukuthi kuyiqala lokulwela amalungelo ethu and kuhle kakhulu ukuthi yenzelwa khona la e-Groutville. Okubalulekile ngale competition ekhona namhlanje, it's because we are trying to decolonize history. We are trying to give abantwana ama-facts enzeka ngempela kwe-history. Bazi ukuthi kwenzakalani okuyibona kona because ezinye zey'ncwadi utholukuthi azibhalile into okuyiyona yenzeka. But okukhulu kunako konke ukubakhuthaza ngamakhono athize njengoba nibonile ukuthi bebewina abanye bebhala iy'nkondlo, abanye storytelling, abanye recite a lot of things ebezenzeka. But okubalulekile nako konke besides ukuthi bathola i-history okuyiyona but at the very same time ne-skill. Ngibonile ukuthi bekukhona nama-actors eGqeberha, siyabakhuthaza ukuthi ithalente onalo liyakwazi ukuthi liphenduke libe i-career, ukwazi ukuthi uphile ngalo. But okubalulekile ukuthi abafunde abathi bekwenza lokhu bebefundile. Ihambe kahle kakhulu. We had all provinces and siyajabula kakhulu ukuthi it was a success. Program le elidonga age siyabonga kakhulu. MEC mhlambe hlobo lwemiklomelo ebeyithola abafundi. Ngiyafisa ukuthi ngisho ukuthi eziningi izinto ezitholayo from our sponsors siyayisebenzele khona. Ngiyacela ungakubizi ngamagama but siyazi ukuthi abantwana bathola nje izinto ezithile but different to keep and other gifts abawanikezile. Ngabe senzele ikhulu iphutha MEC masingalinye ithuba lokuthi ikhulume nabantu emakhaya kakhulukazi ukubancane lesi sikhathi isikhathi lapho khona abafundi kufanele belungiselele bazobhala ama-trials examination abo. Enye into leyo ethe wayibeka phambili isikhathi uthule inkulumo yakho. Sicelile kakhulu ukuthi nabazali babanikeza abantwana izinto okumele bazenze ekhaya kodwa babanike kakhulu isikhathi sokuthi bafunde. Asisenaso isikhathi sizongena uSeptember sibhala ama-trials and uma wazi ngokufunda udinga sonke isikhathi ongasithola. Ngiyafisa ukuthi ngibacele abazali emakhaya ukuthi babanikeze abantwana isikhathi sokuthi bafunde. Ngiyafisa futhi ukuthatha le nto bakhuthaza ukuthi cha social media ake baqhele kuwona, bangene kwifoni ngoba umuntu efuna into ezomlekelela esikoleni hayi ngoba efuna ukudlala ngayo. Ngiyafisa futhi ukuthi ngicele nabazali ukuthi lesikhathi esiya ngoSeptember October bavamisile ukuthi basebenzise ngendlela ebuhlungu ey'nganeni zethu la bethi uma befuna khona amanzi bavimbe ingane, bafuna umgwaqo bavimbe ingane. Ngiyacela ukuthi kulo nyaka engathi bekungenzeki lokho, basiphathe nje kahle abazali, bazi ukuthi without education ngeke size sifike endawo siyisizwe. Ngiyabonga. MEC kusesokudedela khona iphuzu lithinta kakhulu ukuthi isi-approach ama-elections ngonyaka ozayo abanxusa ukuthi nakhona lapha basebenzisele lothuba ukuthi bebhalise bevote bavote correct benze educated vote. Yebo kubalulekile kakhulu. Enye into kuba khona kwethu la e-Groutville endaweni ababuthuli uqinisekisa kona ukuthi omunye wabantu abalula amalungelo ethu. Elinye lamalungelo alwela ilungelo lokuvota. Lento in-2-fold. Next year sizobe sikhetha ama-SGBs. Abazali kubalulekile ukuthi babe ingxenye yokubuswa kwey'kole. Number 2, 2024 kubalulekile ukuthi abantwana baqinisekise ukuthi izinto ezinhle ezenzakalayo ey'koleni ziyaqhubeka zenzeke. Yingakho ngithe khona they must go there and vote correct. Siyabonga.